खूबसूरत पहाड़ और इतने बुलंद बाला पहाड़, ये किस इलाके के हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं कश्मीर की वादी में घूम रहा हूँ। कश्मीर है, स्वात है, कागान है, मरी है, ये कौन सी जगह है? लेकिन ये न स्वात है, न कश्मीर है और ना कागान है। ये है हमारा सिंपल मर्दान। अच्छा, तो दोस्तों आपने देख लिया, मैंने आपको बताया कि मैं न कश्मीर में हूँ, न गिलगित में और ना बल्तिस्तान में, बल्कि ये है सिंपल मर्दान का एक खूबसूरत इलाका है। अगर आप गेस कर सकते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये कौन सा इलाका है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। और यहाँ मैं अभी बैठा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं कोई इतना प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और न ही प्रोफेशनल व्लॉगर हूँ। बस सेल्फी स्टिक और मोबाइल ले आया हूँ और आप लोगों के लिए एक सिंपल सी व्लॉग बना रहा हूँ। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस तरह के अच्छे और सिंपल व्लॉग आप लोगों के लिए हमेशा के लिए रोज़ाना बनाता रहूँगा। ओ दोस्तानो, तासु गोरे दा जमा सरा द व्लॉग जमा मलगरी दी और दुम व्लॉग जुड़ी नो बस तासु दुम लख खुशहाल बके और दी वीडियो बलाजिमी तासु लाइक कवई। ځکه چې دا نیو یوټیوبران راوتی دي او نوي ویلاګرز دي، نو زما دا امید دی چې دوی به تاسو بالکل خفه کوئ نه. دوستانو علاقې ته پکې خیال کوئ، او زه ایډیټینګ کې ډېر ماهر نه یم، ډېر مزیدار ویډیو نشم جوړولی، خو بیا هم خپل کوشش کوم چې تاسو ته دا نیچرل بیوټي وښیم. نن دا موسم ډیر مزیدار دی، ډیر ښکلی موسم دی، او وختي لږ باران وشو او اوس هم وریځ ده. چترۍ مې را وانغه او نري نري څاڅکي وختي وو، اوس خو نشته په دې وخت کې. خو بیا هم تاسو وګورئ ما باندې داسې نری نری خوله راغلې ده، ځکه چې ما ډېر غټ چړای باندې راوختلم. وګورئ دا علاقه تاسو وګورئ، دا ټوله چړای باندې زه راوختم مخامخ تاسو ته ښکاري. ډېر اونچایۍ ته راختلی یم
او تاسو دا ویډیو لګ لایک کړه او مزه وکړئ ان شاء الله. نو بیا به زه روزانه ستاسو لپاره همدغه شان روزانه دغسې ښکلي ښکلي ویډیوګان جوړوم او تاسو ته به دا زبردست لوکیشن دا به زه تاسو ته ښیم او زیاتره لوکل ځایونه به تاسو ته زه وښیم. د مردان علاقه ده. تاسو به په کمنټس کې لازمي ولیکئ چې دا مردان کې کوم ځای دی او ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښکلی مزیدار. تاسو وګورئ کتلی شئ. دوستو آپ اس ہائٹ کو تھوڑا غور سے دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خوبصورت پہاڑ اور اتنے بلند بالا پہاڑ یہ کس علاقے کے ہیں. یہ جو دو چھوٹے چھوٹے ولاگر دیکھ رہے ہیں آپ، وہ بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں. وہ بھی نظر آ رہے ہیں. وہ جو ویڈیو شوٹ کریں گے تو وہ بھی میں اسی ولاگ کا حصہ ضرور بناؤں گا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے اچھی شوٹنگ کی ہے اور یا میری شوٹنگ. لیکن میں بھی اتنا پروفیشنل ولاگر نہیں ہوں، صرف شوقیہ کیمرہ اٹھایا اور بس ولاگنگ کے لیے آیا. اور یہ میرا دوسرا ولاگ ہے. انشاءاللہ یہ آپ لوگ بہت پسند کریں گے انشاءاللہ. اس پہاڑ کو آپ دیکھ لیں اس کو، یعنی بادل بھی کافی آئے ہوئے ہیں اور آسمان ابھی ابرآلود ہے، بہت ابرآلود. لیکن یہاں ایک عجیب سا سین بھی ہے. اچھا تو دوستو ابھی نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اور اوپر سے بارش بھی ہلکی ہلکی شروع ہو رہی ہے. تو آج کا ولاگ بس یہیں پہ میں ختم کروں گا انشاءاللہ، اور کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ ہمارا دوبارہ ملاقات ہوگی. اور یہاں جو سینری ہے، یہاں جو بہت سے پرندوں کی آوازیں بیک گراؤنڈ میں آپ کو سنائی دے رہی ہے، یہ میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ضرور ان پرندوں کی سیر کراؤں گا. سو سی یو اینڈ بائے سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو. اللہ حافظ دوستانو. بائے خموکو خو انشاءاللہ تعالی سبا به تاسو سره زه بیا یو نیکسٹ او زبردست ویډیو تاسو لپاره دوباره راځم. تاسو